Difuru Samsung Sing Intia Mirbiri along ASDC la pen prajam ham phang song tum pen boro khai phan 6 schedule pilong le puke kham kya sai ke dei KSA Bukila District Committee tum pen ta dokmoka longkam teron auditorium hall along boro khai phan 6 schedule pilong le puke kham kya sai ke dei West Karbi Anglong District Chinthong MAC Constituency ke Parluang Kang Jaluk Lang Teng along mini open stage Kangpu. Kardom Karbi prime time along peneli available kropi nan bior tang tan pen arjek tha Difuru Samsung Sing Ingti Amir Biria long phai kunini phai krihini ani ASTC la pen phrek jam ham phang song tum pen Karbi Anglong la pen di mahasau along ria long borwa khaya phan 6 schedule pilong lipu ke kham khya sai ki pawan ponam biota pherang ke pen kartin sosa hemalong biota nang pali ASTC asong ben patir pipon si Karbi Anglong la pen di mahasau along ri along kedo boro khaya tu maphan ST Hills pilong lipu ke kham khya sai ke deng Karbi Anglong angkang pen suri arat atum nang cheto dun se boro khaya phan inglong so parlo ponong lipo afik ke thepen taram ponsi difurong supya hiti arlo par on pluplo Ministry of Tribal Affairs Jewel Oram aphan pinpro loi pak panong si Karbi Anglong Deputy Commissioner Pridul Kumar Mahantari deng pajir ponlo labang so kachesong asai long akaprek asong utum pen cheto dun si mesen pen pachun ponlo আজি এটা প্রতিবাদী আমি ধর্মঘট অসম ধর্মঘট আমি পালন কৰিছো যিটোৰ যোগেদি আমি জনাব খোজো পাহাৰত থকা সৰ্বমুঠ 15টা জনজাতি তাৰ ভিতৰত 7 কুকি সাইট আছে তেওঁলোকে আমি কোনো পধ্যে এই আমি পানী ল'ব নোৱাৰো জনজাতি এই ধৰণৰ ৰাইজে ইয়াত সকলোৱে আগবাঢ় গৈছে আৰু আমি সমৰ্থন কৰিছে আৰু লগতে গোটেই অসমখন যদি জুই লগা অসমখন যিটো নাগৰিক বিধায়ক পাছ কৰাটো আমি ইয়াত সমৰ্থন নকৰোঁ আমি কেতিয়াও সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ বিজেপিসকলে যিসকলে তেওঁ আগভাগ হৈছে অসম গণপৰিষদসকলে কেতিয়াও আগভাগ সেয়েহে আজি আমি সকলোৱে ইয়াত জিলাত হামৰেন জিলা জিলা আমি সকলোৱে ইয়াত আন্দোলনত আমি ভাগ লৈছোঁ Rongkhang MAC Constituency ki Parluang Kang Satgang along phai kunini phai krihini ani aner lopor phai krihini raj team aporpen self help group atuma phan asona hormi kerona birta katni sosa hemarong birta nang pali Rongkhang MAC Horen Singh Bepen Amithang Constituency ang Kang Satgang along self help group atuma phan room api wokak lapen hanjang achili keron bangso amailo STVO dole Rongkhang BJP Mohila Morcha Maipi Rani Kramsapi Satgang Sports Association Penthonison Kramsa Rongkhang Block Mondola Maipu Pradip Rongpi Laben Penan Kithegidinga Tum Chetongtun Bangso Mailong MSC Horen Singh Bepen Asona Sai Amo Kiklempon Kithek Longpon Self Help Group Pensutami Kachurwala Teke Bajir Pon Abirta Riptun Long Laben Puthon MSC Bepen Sutame Self Help Group Apothak Ningkithe Mate BD Sure Sutame Than Paritekang Dokmuka Longkam Teron Auditorium Hall along KSA Bukila District Committee tumpen phai kunini phai krihini ani boro khai atumaphan 6 schedule pilong le pora ki kham khya mai kangni Mai Cheng Che Prang Dokmuka Police Station along Armu Cheng Pangsi 6 schedule pilong le pora ki kham khya puthak OC Ranjit Hajarika den Pipa Jirdam Apijong Auditorium Hall along amat anerlo por phai krihini por pen rada mai pi padopon Birsing Tokbi Kechari Pon Amailong Alhi Sarpo Aman Pen AICCTU Klembang Samson Feeling Aporating Benjetong Dunsi My RDP Dun Man Beng Aluhi Aman Pen KSA Amai Pusimen Rockpar KSA CCA Kongchun Bang Thompson Rockpi KYDC Amai Pu Bidda Ingti RYA Amai Pu Ram Sing Tokbi KNCA Pen Rekha Tirangpi Lapen Penaan Man Pen Gido Tumchatong Dun Alhi Pachini Pen Mayalapti along Loksing Killing Pen Siapor Enlo Bangso Amailong Anutin Penta Boro Khaya Tumapan ST Hills Pilong Lilapen Karbi Anglong Anwan Boro Khaya Tumapan Thaglong Lipa Taxi Josemet Pen Chithan Ponrinti Namalam Sopor Panbir Taming Tumanisina Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhilan, Difu, Karbi Anglong, Assam.
For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Come one, come all. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu Tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihanamo Piputhar Birtalong Bangtholong Lumbajong MSC Constituency ke Parluang Kang Manja Hiti Pencherop Ingtiarong Kachelenga Towar Adak Difu Alang Royathak Pai Kunini Pai Krini Arni Cek Adolong Kedon Birta Kadni Susa Hemalong Birta Nangli Manja Hawar Angkang Difu Manja Kacheleng Atowar Pipen Mitar Pharo Phon Bak Ajak Keding Chirop Ingtiarong Manai Terang Arong Bidasing Rongpi Arong Gurkha Basti Pen Chenglok Ongdung Arong Oralatum Difu Royathak Kithir Thip Adolong Kavidat Achok Aningkan Wang Ta Cek Adolong Kedon Nang Piningkan le thot sutami rong horat atuk chingrum si kacheleng ke joy ki japan difaro athak cheka dolong ke dona sai padopon labang so sai long lumajong constituency BJP Kisan Morcha Maipu
Kensington rongpi lapen dun maipu biren sing ingtie tumpen si cheka dolong ke donalong akinang sorason do anta kirap pipa jirdun lo West Karbi Anglong District Chinthong MAC Constituency ki parlang kang phai kunini phai kre ECR ni ada por phai kep apor pen jaluklang teng teron arong pathwa klamalong tourist asai kamen ki kim kirang pon mini open stage Karbi Anglong Tourist Council EM Pradip Rongpi arideng pen kangpu Chinthong MAC Constituency ki parlo jaluklang teng teron arong pathwa klamalong Chinthong Constituency MAC mate Karbi Anglong Tourist Council EM Pradip Rongpi pen jaluklang teng lektherong mejibor ingtiarong lapen umkarong tokpiarong ariswe jang atuma phan mathasi kijur ke langsai kamade tourist department pen mini open stage kekim kerang aphalong e sopponlo lapen bangsu mini open stage mesen pen kikim kerang patang ponsi em prodip rongpi arudeng pen si ingpu piponlo hadak ke do riswe jang alpen sarpi sarphotum penta em rongpi phan kachoro lam thi pajirpon Karbi prime time biota bangila panskang tan poniklo domi thakme korwang tho